Duh ya Allah, ini kangen ke Barudak, kangen ngumpul bareng opatan, tiga baheula, kangen dicabokan ku si bunda, di udah gaji umah, duh, pernah mah kangen deh. Duh anjing kangen ke Barudak gaji umah bapak nasi do apep si gaji umah jebul-jebulkeun aing saha maling yeuna aing simunan aing mah nya di imah nya sebenarnya Nan mana udah jero ae bro Nan itu gimana Pin? Si Munana ya? Ayo jero kan tadi mau belum wae nanti belum mau tuh Itu si Ikin ya kan? Sama si Ikin. Iya, tidak. Iya, cak itu main ke dia. cak banyak ya. Si kemana wae tara ulin anjing aing ulin bara orang itu ge saot duaan si sok-sok pulang-pulang jarang ada yang cek-cek ini Kangen dia ke Barudak. Opatan wae. nya kemana nanya sarua ieu Kangen dicabokan si bunda gitu. bunda Di udah inget kene teh aing orang cita meuli obat terus teh kucing semut lah barang meuli sop teh anjing dibawakeun mau aju umah mah nya Kalau nuseup teh nya nuseup beri kaji umah rame nggak ngerena juga. di Jabru Kedah sawah di si bunda kok ae bunda mana Oh, kita harap Arab bisa tak makanya yang bunda ge anjing tara di mana kemana? nyaho gawe ngomong nama gawe itu nggak balik ke imah teh menor wae beungeut teh Wah nggak jawab lagi tadi. nyaho lah jabat teh naon lah kan Teman datang mau pangkat. DB di imah mah dandanan ge ciga mereka masjid pakai kabaya pakai batik benjeuna teh pakai ikat Sunda teh nih Reksi lah kita mah ini. Si goblok. Sudah, ini orang harus jadi ya. Itu aja teuing aing. Pada liur. Ngajak nanya. Wah, itu udah kamu. Di bawah orang-orang aya buah. Ah sama nih. Maneh wae baheula lagi. Emang aing tenan. Leubeut nama bona. Saya tuh mah teh. Saya itu bener juga namanya. Segar ya. Ada buah-buahna itu dong, lain beli lebat gitu tuh. Bisa no bala kita no sia. No, ini sih. Sama kare bohong ah. Ih, moal. Saya mau masak doyan atuh. Tuh, lebat ceng sih tenan. Ya Mantap ya. tidak adi. Segar. Kan pangajul lah. Kedeng heula ya. Di mah kudu ritualna betokannya hewan. Kanyawan saha? Kanyan pa urang sih teh. Enggak bisa wae. Moal mah turutkeun lah urang. Oke. Ya, jadi pertama-tama hal yang paling utama tidak lama-lama. Kumaha buru? Tarik napas heula 3 kali. Sok kumaha? Tarik napas dari mulut. Kan buang. Lila teuing. Sok lah jajaran. Tarik napas deh, tarik napas lah. Tenang. Ulah wakat tenang pikiran lah. Tarik napas, tina mulut. Napas.
Kan? Aing balik aja kan. Si anjing tol. Kumade. Oke. 3 kali. 3 kali. Sekali we. 3 kali ya. Sama si ritual lah itu ritual menang di keguguran. Yo bareng ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas. Pokoknya tidak hirup. Tidak hirup, tidak mulut. Tarik napas. Yo, tarik napas. Kan. Buang. Buangnya ibut Oh, bekane. Tarik napas. Tidak mulut, gak tarik napas itu no mulut. Bener ah. Tarik napas. Kan. Buang. Kumade. 2 kali deh. Tarik napas. Sekali dulu itu. Bener. Tarik napas. Kan. Buang. Kumade. Ini yang paling namanya. Dulu dia nyak. Manela. Kayak orangnya. Saya tukang naik weh. Tolak nyak. Napas. Bentak panona. Set. Wiryam. Itu. Ada di kaki kiri sarwa. Dul bang. Tadi baik itu. Dipak dinding. Carkeun. Oke? Orangnya cak. 1, 2, 3. Mana langsung bentak. Tuh berarti ya. Mulai. Wirya. Dul bang. Wirya. Dul bang. Dipak dinding. Carkeun. Guys. Nah, tinggal kalana. Tapi yang bisa naik, man. Di deng sama. Kan sih bisa jagoan lain. Oh ya, nak. Sok ente nu naik, urang nu nampanan dahandap. Oh nya, tong tinggalkeun sia. Mau. Kan geus ritual bieu. Jadi mah kurang naon aman. Tante. Kayak gisaan sama. Turan. Ih, si anu ngalaan buah aing gitu yuk. Goblok barudak teh. Bari turan. Ya. Nu gelo teh. Take. Yo. Ayo sia kenaon ah. Oh, iki kabaca iki. Turun mah sia sok wae anjing. Turun. Wah.